Angibingelele sanibonani engithemba ngilithola lonke liphilile liqinakele emandleni enkosi. uNkulunkulu emuhle elisithanda sonke namhlanje sivumele ukuthi kube lusuku oluhle, kube lusuku olujabulisayo. Ake ngithi singakangena ezwini lenkosi sikhuleke. Baba wethu loNkulunkulu omangalisayo, siyabonga umusa wakho lothando lwakho ukusivusa singabaphilileyo. Namhlanje siyaphila, usedlulise engozini eziningi, usidlulise entweni eziningi uSathane elikwalwisa khona ukuthi asihlasele. uNkulunkulu lamandla wonke, wena umdala wezinsuku, wena ongehlulwa yilutho, uNkulunkulu namandla wonke, ngiyancenga sikhokhelele Baba, sisemandleni akho, sinqobele ezitheni zonke, sinqobele emimoyeni emibi engelamzimba, sinqobele emimoyeni emibi yonke eziphakamisela ukumelana nezwi lakho. Akuthi konke okufisa ukulwisa namhlanje sisatshumayela ilizwi, sithulisa cwaka in the name of Jesus Christ. Izwi lakho malizwakale, izwi lakho malidala umehluko empilweni zabantu abakho. Akuthi ubani nobani ozolalela azwisise, akungabi yimi engikhulumayo. Khuluma nabantu bakho, khuluma lomphakathi, khuluma nalo olalele njengamanje, ngegama lika Jesu Kristo Nkosi nomsindisi wethu pray. Amen. Hallelujah. Ambonge, siyabingelelana futhi njalo. Namhla sinokukhuluma ngendaba yemimoya. Kulento efuna ukuthi ke sixoxe ngayo. Bakithi ungixolele mina, I'm not into maybe a prophecy kangako, kodwa I am preaching that word engazi ukuthi izokuvezela I prophecy to your life. It will definitely prophesy your life. It will definitely light empilweni yakho. Izwi lenkosi liyisibani, izwi lenkosi linkhanyisela inyawo zami, izwi lenkosi liyinkembe ehlebanqa zonke, hlukanisa amathambo lomkantsho, izwi lenkosi liyisando esiqhekeza amadwala, liyaphila izwi lenkosi njalo liyaphilisa. Lo olithatha lizwisise limthatha limbeke endaweni efanele. Masikhuluma ngemimoya, ngifuna unanzelele something. Genesis 1 verse number 2. And the earth was waste and without form. It was dark on the face of the deep. The Spirit of God was moving on the face of the waters. Move verse number 2, Lord. Si tata hlambe sisebenzisa PPE. Manake sithi tina easy English, right? The earth was without shape. Nothing was alive on it. The earth was without shape. Nothing was alive on it. Nothing was alive on it. Deep water covered the earth. Deep water covered the earth. There was no light. It was dark. That's why the water covered the deep of the earth, covered the earth. The earth was covered by water. The earth wasn't clear like what it is like right now. It is now like this because the Lord God had to separate the two. The Spirit of God moved above the water. God was present before He made the earth. He made everything. He was present from before He created the earth. Before He created everything, He was there. But in the earth which was covered by water, nothing was living on earth. But there was the Spirit of the Lord, which was moving on top of the waters. But the spirit of darkness now was
lying on the deep surfaces of the waters. Angazi kumbe uyayithola lento lapha esengikhona. Kwakunomoya kaNkulunkulu okhamba phezu kwamanzi. Ma amanzi egcwele emhlabeni. Kodwa phezu kwamanzi kwakuhamba umoya kaNkulunkulu. Kodwa ekujuleni kwamanzi kwakuhamba umoya wobumnyama. Jesus. Angazi manje ungizwayo. Ungakhangela. Without the spirit there is nothing enzakalayo. Mana ngifundise into mhlawumbe ongayinanzelelanga. Genesis 2 verse 7. Siya ku Genesis 2 verse 7. And the Lord God made man from dust of the earth, breathing into him the breath of life, and became a living soul. Yabona umuntu ukhona uyisidumbu esithe daqa, asila into esiyenzayo, kodwa uNkulunkulu wasekubona ukuthi lanxa simdala ngomfanekiso wethu, lanxa wayesemdalile ngomfanekiso wakhe, engakafaka umoya sasiyisidumbu esingenzi lutho, bakupha ukuthi daqa kungalanto ongeyenza. Kodwa nxa uJehova ephefumulela umoya wakhe phezu komuntu, umuntu wasesiba isidalwa esiphilayo. Ha? Yayisindaba la. Umuntu wasesiba isidalwa esiphilayo ngemva kokuphefumulelwa. Eselomoya kulapha umoya ophilayo. Umuntu uthanga umoya ophilayo. Mawungakhangela ukudala komuntu, umuntu uthawadala ngomfanekiso kaNkulunkulu, esedala ngomfanekiso kaNkulunkulu, boom nanguyana wasephefumulelwa, waseqala ukuthi abe ngumoya ophilayo, wasesenza lokho umuntu akwenzayo. Yonke into enziwa ngumuntu uyenza under the influence of the spirit, either evil or holy. Akula phakathi la phakathi. Konke okwenzayo okwenza kungala moya oyingcwele phakathi, vuma ukuthi uholwa ngumoya omubi. Ngike ngathi intshumayelo emalenge nedlule ngathi uRomans chapter 8 verse lika 13 and 14 kodwa uthi asikhokhelelwe ngumoya, asihambe step by step ngomoya, ngoba akula muntu ongayenza iloba yini angayenza engakhokhelelwanga ngumoya. Yize ngicabanga uJesu kuthi mayeqeda ukubhaphathizwa amazulu avuleka, mayevuleka amazulu kwehla umoya oyingcwele lesimo sejuba, kwezwakala ilizwi limemeza ekhaya ezulwini ukuthi lo yindodana yami engithokoze ngayo, yindodana yami engijabulileyo ngayo. He's a man. Huh? Who is the son of my spirit? Indodana yomoya wami. Umbuzo wami ngithanda ukukubuza wona, wena okhonzayo, wena ophendukileyo, kambe uyindodana kumbe indodakazi yomoya kaJehova? Did the Lord confirm ukuthi uzele umntaka kaNkulunkulu? Did the Lord confirm ukuthi wena ungumntaka kaNkulunkulu? Ngemphala into zenzayo wenza ezikaNkulunkulu. Ake ngikubuza umbuzo, wena ongilalele njengamanje, khangela kunalento ethi ungalaleli intshumayelo. Uyayibona lento le? Iyakwalisa ngathisi. Ithi ungalaleli lokho. Dlula. Akuqakathekanga. Ayisinto ongayibukela. Waye kusiba njalo kulomoya ongayisiwo okwalisayo ngoba usazi ukuthi uzaphunyuka. Ngoba imimoya into engayifuneki ukubona uphunyuka. Imimoya ijabula mawe ubanjiwe. Hey, alright. Uyathwa sengithe. Mana seko uGenesis chapter 6 kwaba. UGenesis chapter 6. Ubona ukuthi imimoya mayingena yenzani? Iyakutshintsha lamehlo. Lendlela obona ngayo usabona ngendlela eqotho. Subona ngendlela kwenyama. Yikubona abantu bayayekela uyenkonzela emsebenzini. La ngelanga ungamelanga awumethi ngakathe uhambe enkonzweni, yena uyabe engayanga enkonzweni eyekelile.
Kunabanye bakuthi uyathanda nasengikhathana lenkonzo kodwa ukuba khathana kwenkonzo kakuthi ukuthi sekumele uhlale ungasakhonzi, sekumele ulwisele ukuthi ulandele lokhu uJehova akufunayo, sekumele ulwisele ukwenza lokhu uJehova afisa ukuthi ngawe uyakwenza, ungayenzi ngoba usenziswa ngabanye abantu, wenze ngoba umoya wenkosi uyakuphusha. Cabanga Elisha thala uma wenkosi, uthi uma wenkosi uthi akiye eBhetheli, tshela Elisha athi zwana umoya wenkosi uyangithuma uthi ngiye eBhetheli. uElisha athi ngifuna ukuphila kwenkosi, la oyakhona nami ngiyakhona. Amlandela ekhonale athi nxa eseseBhetheli athi hayi umoya wenkosi ungiholele emfuleni iJordani, athi ngifuna ukuphila kwenkosi, la oyakhona nami ngiyakhona. Mayefika eJordani athi zwana umoya wenkosi uthi kangikhaphe, zwana ngingakakhaphi, kathi wena mfana ongilandela kangaka ufuna ngenzeni, kuyinokufunayo. Athi yena zwana ngikutshele into engiyifunayo, ngifuna i-double portion yomoya wakho. Lina lehamba lisakuthi bless me, bless me, bless me. You want to be blessed. Akusela abafuna umoya. Inani lethu alisafuna umoya. Selifuna ama-blessings ngoba lifuna into ezivambelayo, ngoba ufuna izinto zenyama. Akusela abafuna umoya kaJehova. uSolomon naye mayengena ku-ministry yokuba inkosi, uthakala wathelele ephutsheni, inkosi yakhuluma laye. Solomon ufunani? Wathi wisdom. Ngabe kwakuyithi ngathi imali engihle ngiqamba ama-million, bengicela ngaba yi-3 million rands. Xa kuvuma 1 million US dollars. That's what I need, oh God. That's what people think. Akula muntu ocabanga ngomoya kaJehova. Labakhonzayo bafisa ukuthi uNkulunkulu sho nxa engathi ngikhamba khona banditophi 1 million. Uyayitopha ngaphi? Akukwayilinje so. The Lord God ufuna abantu abakhokhelela ngomoya wakhe. Yona le 1 million okuyayidopha, uyayidopha ngaphi? Uyayidophela ukuthi kube njani? Uyayidopha yena uyabeyilahlile besizwa njani? IBhayibheli liyasho lithi siyakudla ngezithukuthuku. When uyenzani? You are busy with the useless things. Hallelujah. Come on. Imimoya nxa isikuhola so yakukhipha endleleni. Cala into esingayisizo. Qala ukubona ngendlela engayisiyo. Qala ukubona izinto ongamelanga ngawe uyazibona. Ubone ezinye izinto different. Ubone indlela yasubona ngendlela umuntu ongamelanga abone ngayo. Usubona ngoba uboniswa yilokho sokuhlezi phezulu kwakho. Hallelujah. Mina ngicela prophet bonke mnandlala. As long as uJehova enganginikeza ilizwi ngichumayela, angilandlala ye prophecy. Hayi. Njalo futhi uJehova might na prophet vela I definitely do it. Now uJehova efuna kwele prophecy lelo la. Ngoba ngiyakhe ayisoyami. Njalo ngeke ngize ngiyidinga, hayi mina ngifuna ukwazi izwi likaJehova. Understand ukuthi kathi umoya usebenza njani. Asambe kuGenesis chapter 6 verse 1 and 2. Then after a time when men were increasing on earth and had daughters, the sons of God saw that the daughters of men were fair, and they took wives for themselves from those who were pleasing to them. Madoda kaNkulunkulu abona madoda nabantu emahle abasaconfirm kuJehova sebesenzo kwenyama. Yikho kwazalwa khona ama-giants, labo kwazalwa khona isiqhwaga. Ngemva kokuthi amadoda kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu, kwazalwa into uJehova, kwazalwa into ehlabukileyo. Yikho ubona nawe akuzima ukuthi ukhonze uJehova ngoba ubanjwa umoya okuhlamuka, umoya okwenza uvukele uJehova, umoya okwenza uthi hayi mina ngikhonza uJehova kodwa ngimkhonza evaya. But lithela iBhayibheli lizakulazi iqiniso. Iqiniso silithatha ngaphezulu lenkosi. Ma silithatha ezini lenkosi selingakwenza konke likwenzayo, kodwa munye uNkulunkulu okhonzwayo. Ngake ngabuza abanye ngathi Paul nomali sithi kwenziwa lokho kwelikhuluma ngakho likwenza njani, kulinceda njani? Bathi masikwenza hayi okusalayo ekuqineni kwakhona siyahamba siye kuNkulunkulu. Ngasengithi mina ngcono ngenzokulula ukuthi ngiyamukele uJesu, cele konke ngikufuna kuBaba ngoJesu Kristo inkosi komsindisi wethu. Yikho engikwenzayo, kanti lokho kunye konke kungenziwa kabayenza abayenzayo, kodwa nanzelela ukuthi umoya bani okukhokhelelayo, umoya bani okusakuleyo nto, moya bani okwenza wenze lezo zinto. Kambe yini ongayenza? Ukulabana bathi iBhayibheli thina salibala kudala. Wena awubali iBhayibheli wena usowathini ukuthi salibala kudala? Owathi libala kanye kubani?
Nxa ungabala kuJoshua chapter 1 uthi lizidle ngelizwi lenkosi emini lebusuku, lizidle ngelizwi lenkosi izikhathi zonke, uthi ngokunjalo lizaphumelela. When you busy, when you ucabanga ngento zakho, busy ucabanga evil things, but still you want God to bless you. Betshengisa ukuthi kulomoya ukukhokelelayo, kulomoya wrong okwenza ucabanga uNkulunkulu masulambile, ucabanga uNkulunkulu mawusuhlupheka, ucabanga uNkulunkulu nxa usulenkinga, mawungalankinga kawubuyi kuNkulunkulu. Asikho khonokho. It clearly shows ukuthi lomoya ungayisibo. Mawulomoya kaNkulunkulu kuyawuthatha. Uthawu Ezekiel, umoya wenkosi wasungithwala wangisa esikhotsheni samathambo. Amathambo ayewome kakhulu. Ngabuza ngathi inkosi, ngihamba azaphila yini la mathambo? Ay. Ethele ngumoya wayemathanjeni. Ethele ngumoya waya olamathambo afileyo. Wayovusa abantu. Kwayovuka iqula, a great army eyavuswa ngoba kweza umuntu othwala ngumoya kaNkulunkulu wazominister. Manje wena ukhamba usenyameni usiye emathanjeni. Hayi ngeke ukhamba usenyameni usiye emathanjeni, ufuna ukuthi amathambo kube yiwo akunika umoya. Instead wena kube nguwe othi mawusiya emathanjeni uhambise umoya emathanjeni, ngoba umoya ukuwe. Moya kaNkulunkulu awuhlale emntwini wonke. Banengi bethu siyakhonza umoya ongcwele silayo. Ungaku Romans yayi. Hayi yazi nxa ngathi ngiyachumayela amavesi azibuyela kodwa. Mama ku Romans chapter 8 uthena olawo umoya kaNkulunkulu nguye ongokaNkulunkulu. Wonke ongala moya kaNkulunkulu akusimuye kaNkulunkulu. Ethi umbuzo wami usekutheni ulawo umoya kaNkulunkulu. Ngizandana, ngizanhlukuluzeka. Yasingizibuza umbuzo ukuthi kambe bangaki abazalibona izulu, bangaki abazahlangana noJehova, bangaki abazothintana noBaba, bangaki abazokwenyunga baye emafini ekhaya ezulwini, ngoba mhla uJesu ebuyayo kasisoze siwokhe sisiye ekhaya ezulwini. Ngeke kungala quantum, ngeke kungala mota, kungala bhasi. Omnye wathi isitimela sezulu sithwala abangcwele, ngeke kungala sitimela leso sezayo, ngeke kungala train, hayi kangala aeroplane. Kanja ngomoya. Uphi umoya ehamba ngawo wena ungalawo? Uzahamba ngawuphi umoya wena ungalawo? Uzahamba ngawuphi umoya wena against the Holy Spirit? And then the Bible, as long as you don't have the Holy Spirit, you are not a child of God. And umoya ongcwele ulaye, the Holy Spirit confirms the presence yakhe phakathi komuntu. Bantu abaningi bathi hayi umoya ongcwele ngije ngilaye. Moya ongcwele kakhulunyelwa. Maye khona uyaziveza, maye khona uyavela ukuthi ukhona. Haleluya. Awu Nkosi yami, angazi mbani ongizwayo. Asathi uJohn inyama kayiye enyameni, moya uye emoyeni. That is John chapter 3. Inyama kayiye enyameni, moya emoyeni. Buzome lawo namhlanje kuye. Kambe kulo moya yini lapho? Wena ngendlela othandaza ngayo le. Kulo moya yini lapho? Hey, abantu uyabeza nxa sebethandaza, bathandaza baze babiza uElijah, babiza uMoses, babiza uPetro. Athi ngibiza umoya. Hayi umoya kawubizwa. Vele umoya ukhona kudala. Hayi. Yazi angazi ukuthi sibala lephi iBhayibheli. Yilipho libalayo. Nxa kuthe khona umoya oyingcwele, sikhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Umoya othi ungahlala phezu komuntu, impilo iyatshintsha, uyakudriver, uyakutshela okokwenza, uyakufuqela entweni ezinhle, uyakukhipha entweni ezimbi, awusangena entweni ezimbi. Ngesikhathi uthi uyayenza ukuba umoya ongcwele uyakhuluma, athi mntana makwenziwa khonokho. Ma uthi uyayekela ukuya enkonzweni athi akwenziwa khonokho. Ma usizwa ungathi uyadonda, uJehova athi sekule demon eliphezu kwakho. Kunabanye abavuke ebusuku bacisha ama-alamu, kumele athandazela sathandazi ebusuku. Yebo awubona ukuthi
umoya orongo nalo okwenza ungasathandazi. Why ungasathandazi? Uba njengomoya ongayishiwo. Lo moya uphazamisa wena, lo moya ulahla wena. Hallelujah. Nkulunkulu emuhle izihlobo zami. Angifisa ukuba mude, hayi funa ukuthi ufunde. Ayikho injongo ekudeni, injongo isekutheni thatha nantizwi. Khangela, you are justifying kathesi. Okwenza justify kuyini? Hayi ekwenza ku-right, ekwenza ku-right. Othe justify manje. Awuna muntu okusolayo phela la. Yekela umoya ongcwele ukhulume. Xa umoya ongcwele vume ethi right, thank you. Maye sala umoya ongcwele yenza ofunakalayo. How can I connect myself with God? Kuthi khona inyama ayiye enyameni, umoya uye emoyeni. Akukho okunye singakwenza. Inyama enyameni, umoya emoyeni. Why kumele inyama iye enyameni, umoya uye emoyeni? Ngoba yena lo esimthandazayo ungumoya. John chapter 4 verse 24. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. When you worship usenyameni, uhlabela usenyameni. Hey, ngeke ngizwe ingoma ethandwa ngabantu. Yilezono ezinengi ezihlupha umoya wami. Nxa uhlutshwa izono, confessa, phuma ezonweni, ngoba uJehova akafuna abalezono, ufuna abamkhonze emoyeni. Why kumele simkhonzemeni? Ngoba yena ungumoya, sihlangana la emoyeni, asihlangani la enyameni. Yikho abantu bathi mina angikaze ngathintwa nguJehova, kodwa ngilokhu ubona imisebenzi yakhe empilweni yami. Yes, siyabonga, kodwa uyasilela usesephansi, khuphula izinga, ngoba kufanele ukuthi ma uyenza into yakho kubonakala ukuthi uJehova uphezu kwakho. Moya wenkosi wasungithwala wangisa endlini yombumbi. Ubani lo? uJeremiah. Wena uthwale ngubani? When a jump doesn't work, I don't think this is the right person. This is not my future husband. Okay. Wambona njani? Now usaso future husband, so future wife. Labona nangapi? Moya banu walifukayo. Hayi mfundisi, ngakukhuluma kube hey. The truth is the truth. Return back and tell God the truth. God, I still remember the way I met my husband. Right. I took my husband from somebody. I snatched him out. I still remember that. God, I forgive me. God, I confess my sin. Yes, the Lord God will then forgive you. Hallelujah. So, Nkulunkulu moya funa wamkhonze emoyeni naseqinisweni. Hayikhona kwakho lokho ukuthi ngapha ufuna ukuthi nganxanye, ngapha ufuna ukuyenza lokhyala nganxanye, ngapha ufuna ukukhonza uNkulunkulu, ngabe uyahlanganisa. uJehova kakho lapho. The Spirit of the Lord, so he's a gentleman, very smart and clean. Nxa ungakhetha ukwenza uJehova wala ndawo, yakwekela nje izinto ezenzayo, kodwa akasaphenduli lutho, sekuchiya khonapho. Ngizecanga uJeremiah kumakhosi uthena nxa uNkulunkulu asimkhonzeni. Nxa ubhale uNkulunkulu asimkhonzeni, kodwa uNkulunkulu woqobo uphendula ngomlilo. Athi wozani lenkunzi ezimbili sizifakene emlilweni. Mase ngafaka inkunzi ezimbili akula mlilo olayithwayo, kodwa uJehova uqobo lwakhe uyalayitha yena ngomlilo, ngoba unguJehova wezimanga, ngoba esazi ukuthi uJehova amkhonzayo uElijah ungumoya, uJehova ongumoya oyenelisa ukuzwisisa, ophendula ngomlilo. Uthi waqala athi ngenani liyenze lina. Hey, Nkosi yami, wathi ngenani liyenze. I can imagine okungamadimoni kuyeke kuseqa kutshakala ukuthi ngabe ukhangela impilo yakho ukuthi yenza sonke uzacina ngaphi. Lawe uvume esibili ukubuswa ngamadimoni, wenze ukuthi nxa sewuphambili uthi angisakwazi ukuthi ngenze. Hayi, ma ungasakwazi ukuthi wenzeni, kudingakala uJehova, ngoba wena uqobo lwakho vela wazi lutho. uJehova nguye owazi ngcono, umoya kaNkulunkulu uyosenzelayo. uJeremiah mayefika endlini
ombumbi ubona into ziyenzakala. U-Elijah la uthi alright memezani inkunzi sisemlilweni. Ababhoda kuthiwa sebebhoda le-altare bebhoda nalo. Inkosi yami ngani yababona abanye sebehlabela ingoma yabo bebhoda le-altare belokhu belwisela ukuthi mhlawumbe uzaphendula, mhlawumbe uzasizwa. Babhoda la le-altare impendulo ayibuyanga. Mabefika esigabeni sokuthi u-Elijah uthi hayi man sekwanele akelinginikeza ithuba. Uthi nxa bemnikeza ithuba awenza indlela yezulu athi nginikezana amatshe awu-12 amatshe amele phela the 12 tribes of Israel. Uyabona uJesu laye wayelababuntu abangu-12. Mawusiya ku-Revelations uthi I saw a vision of 12 foundations and the 12 apostles. I don't know ngubani ongizwayo, I don't know ngubani oyi-understandayo le ndaba. Uyabona kuthiwa u-Elijah maye siyafika khona uthi ethana amatshe awu-12 mayefaka amatshe awu-12 athi gebhani umgelo oyaqaqela ama-altar layo ngawafakayo. Mabegebha umgelo athi thelana amanzi, bathela amanzi phezu kwenkomo lenkuni kwavuza amanzi konke. Babemkhangela bathi ya laba ngabona usehlanya akulanto azayenza lowa ngangikhuluma ngisenze nja. Bathi bona akulanto ayikhulumayo akulanto ezakalayo kodwa lo ngizayo today your life will never be the same again. Thobela umoya ongcwele, agree. Yabona accept the Holy Spirit, yamukela umoya ongcwele, yamukela uphume emoyeni emibi, usuke emoyeni kaSathane, usuke emoyeni yezetheswa, usuke emoyeni yokudimwa. Hey, lezi sibathenga babulala. Umuntu ongalangitsho lo moya abethenga uze sokuthi hayi lami nde wena ulani wena nakini ungathi ngekho yena lento wena susithulayo wena uzama nje uziyabisa into ngekho. Why ufuna ukuzenzela, why ufuna ukuzibizela into ongazaziyo, why ufuna ukuzihlukuluza ngento yalahlwayo, into yalahlwa le but lokhu yalela kiyo kodwa yalahlwa akula nje umuntu okusekela into yona. Wena uthi uyalungisa ulungisana kuyini okakulungisa okwaziyo wena, kuyini okakulungisa okakwenelisa. Umoya kaJehova yodingakalayo ozahlala phezu kwakho ukubonisa ukuvula amehlo. Hey ngize ngicabanga uGehazi kuthiwa uGehazi wayinceku ka-Elisha wathi uthi uyaphuma phandle ekuseni wabona segombolezele ngabezizwe. Hayi maye buyele endlini uthi hayi Nkosi mina lawe sabhubha nazi izitha zifuna ukusibulala. Wathi kathi ubaba njani? Wambeka isandla emehlweni njengawe udinga ukubeka isandla emehlweni. Father God vula abantu bakho amehlo, uvula amehlo umntanakho ngegama likaJesu. Sebelahleka selahlekile endleleni, usephuma endleleni. Jehova babuyisele kukhanyeni. Let your light shine upon them, let them accept Jesus. Father God, imimoya yonke le ebaphazamisayo, let it come out, let it go in the name of Jesus Christ. Awusaboni kuhle wena thola nje yakhangela emuva sekumnyama laphambili sekumnyama. Akukabi mnyama ngikhoya kusaziwa mnyama until you receive Jesus, because Jesus is the light of life. Uyoyisibani sokuphila. Awuzathi uJohn 14 ngindlela lokuphila leqiniso. Wena uyenzani ubhizi ngento ongayesingalapho izala uNkulunkulu. Wena indlela yakho ibona ngaphi wena? Ngumnyama but you are relaxed. Hallelujah. Kuthiwa Elijah nxa wayesegephile bathela amanzi phezu kwenkomo kuthiwa wasondela wachaya umthandazo omnandi okwazi uku-adressa. Hey Nkosi yami abanye abantu akwazi uku-adressa iprayer. Ukupha umthandazo upha ukubulalela amabala wonke nje. Upha umthandazo ukukhuluma nje kuphela. Yayi kathi uthandaza njani kanti? Okwezohleke ukuhlangana noJehova. The way you pray is not okay. Upha ukudobha nje amabala wonke ingqe nje uphanyeke. Awula sikhathi esokuthi hayi bantu mina sengiphendukile ngicela ngifundise ukuthandaza. Awufundiswanga umuntu phela wena. Waba ufika ngeke wajoyina wafika thula futhi wafika uthi amen. So nganto yayazi into ezayo awuzangena ku-Sunday school awuzange ufunde kale sikuthi singathi vula abakhukho awumazi ungabwena singathi vula obhadane kumvule vula uJude eBhayibhelini awukwazi. How many books are there in the Bible? Ngakuthi ngingumzalwane le 20 years ngikhonza awuzange attend i-Sunday school. Hallelujah. Asizama ukwenza into right. Thawu Elijah wasethandaza maye thandaza kuthatha uNkulunkulu wena ophendula ngomlilo ukuze uthumele kolubatshazwe umlilo mawulumathe
phezu kwale nkomo umlilo walumatha inkomo yatsha njengomhlatshelo kuthiwa umlilo wakhotha amanzi wonke kwancibilika lamatshe ayiwafakile ngoba kwasekubuye uJehova who is the consuming fire. Abanye selibhizi ngokuthi fire. Ifire likhuluma ngalo yayazi lina. Do you know the fire that you are talking about? You are always been saying fire. Ibi fire ezaphuma emntwini oyele sono njengawe. Awuvele entweni zakho uzobiza ifire la. Ngapha uvele esibuleni. Usizobiza ifire la. Lina akele nto okudlala la. The Lord God wants people abaphila impilo efaneleyo, abaphila i-holy life, abathi babebiza umlilo wehle, abathi nxa bethi in the name of Jesus, fire, kulumatha umlilo. Hakhona ukuthi lafunda ukukhweza ama-voice, phakamisa i-voice izitshe, phele nya ubiza ifire engekhoyo. Thandazela idimoni umuntu eli-1, qeda inyanga yokuloku thandazela idimoni elilodwa. Ngakuthi ngibiza ifire uyabe ngaphi umoya engcwele khonapho ngoba litshela iBhayibheli nxa uJehova ekhona izitha ziyaqhaqhazela ungabakho ku-97 verse 2-5 uthi intaba ziyancibilika nanku umlilo ma usuwehlile kuthiwa wakhotha amanzi wakhotha namatshe kwatsha le nkomo yakhona. Ungaphi wena? Haleluya. Lalela ivesi leyi engisisa ubuhlungu okuyikho kwenzakala ensukwini zanamhlanje, ensukwini zokugcina abantu bayatshintsha ivangeli. 1 Kings chapter 22 leyathi ngikhuluma ngayo eka Elijah mu 1 Kings chapter 18 asithi yivesi yokugcina le manje. Moya ngcwele take over in the name of Jesus Christ. Take charge, Holy Spirit, take charge. Bazalwane senzani uthena 1 Kings 22 verse number 21. Finally, a spirit came forward, stood before the Lord and said, I will entice him. The Lord God asked, by what means? The spirit said, I will go out and be a lying spirit in the mouths of all his prophets. He said, the Lord God said, you will succeed in enticing him, said the Lord God. Go and do it. That was one. Olesibindi sokuya kumekhaya ezulwini. Wena kathesi nje ukuma nje enkonzweni ukuthi ume uqine ujule kuyakwehlula uzothi ayesiyazwe solenye indlela lapha bese ungaseyenzi ngithe ngeze uthi no akusayenzi la kuyina kade ungasayenzi. Why kungasayenzi? Kuyina sokwenzakala ngoba sekulomoya kaJehova sokulenye into ekwalelayo ethi phuma ansifoni ngena WhatsApp abusenkonzweni. Awubona khona ukuthi ayadlala lina manje. Kulanta uJehova sibili ukudlala amadlala la esiwayesenkonzweni la. Eziyichumayela zokuchumayela abantu beqopheni. Uyehlule ukuthi ubize abantu uhlale nabo phansi usuku umuchumayele ngento okade ungayibizela abantu lihlale phansi ngayo. Lina yalanitheni nani? We want the people who are led by the Spirit of the Lord. Not akasebenzisa umoya wamanga lo. Kuthi ngizahamba yokuba ngumoya wamanga emlonyeni naboprofeti. Inekhangela kathesi. Amanga uyawaqambe singakhuluma eqiniso kuhle uyakwazi ukuthi usuqamba amanga kangaki wena. Uyakwazi uqanjelwe amanga kangaki. Hello my sister, I'm seeing your mother. I'm seeing your mother. I'm seeing your mother. Your mother. I'm seeing her not seshonile uma wakho. Imbona seshonile. Is your mother alive? Umuntu ekwazi ukuthi mama uyaphila. Athi umama uyaphila athi I think you need to pray ukuthi umama angashoni. Kweqamba amanga. Yelese ukuthi hayi ngibona umama wakho swatshonayo. Amanga. Aba prophet using the lying spirit. Khangela umuntu emehlweni udizene usuthi ngiyaprofita. Xa udizena akhuluma kathi I know I feel like I'm using a discerning spirit. I don't know whether am I prophesying? I don't know. Kodwa laba ngibona into nje. Nakhona walithatha ukusuma litela abantu phambi kwabantu. Mbani walithatha iko kumele kwenze ngono. Mbani walithatha kulenze njani? Ususukuma phambi kwabantu. Uthi sorry mama, I'm seeing you are a witch. You are a witch. Wala mndelele bechethi kusasa. Why don't you go to that person and cast the spirit? Why sokufuze nxa likwenza ngumoya engcwele nalo oyangisa abantu
Ngoba the next thing nxa esekungumama wami esebizwe kwathiwa is a witch, mina lami ngikhona lo nkosikazi labantwana labafowethu siyabuya yini next week, sibuya sikhangele ngapha echurch enjalo. Why is it so? Why are you destroying the kingdom of God using false spirits? Now, instead ngabe ngokwanda kweprofesi esilayo ngaba ama-church ayakhula abantu sebengoduma lazo. Namhlanje ugijima wayale ulandela iprofesi, ugijima wayale ulandela iprofesi. Iprofesi ayisezulwini, lithi iBhayibheli lizakulazi iqiniso njalo iqiniso liyabe likhulula. So hamba wabuliyana bakutshela ngathi uyaloywa, wajika wayabuliyana bakutshela ukuthi uyaloywa, lakathesi ubuliyana bakutshela ukuthi uyaloywa. Kuncedani manje? So manje kusiyadingana import indawo yonke le. Why don't you look for God? Why don't you look for Jesus? I'm not against prophesying. I'm not against the prophets. I'm not against the nowadays church. I'm a Pentecostal pastor, but I hate with the whole of my heart indlela ama-Pentecostal eliphazamisa ngayo ivangeli. Ngiyayizonda kabi. Ngabe siyaliqedisa ivangeli lethu, silichumayele linjalo limqoka, lingaphithikezwa, lingachumayele imali, lingachumayele ibenefit. Sichumayele ukusindisa abantu, sichumayele usindisa uqho. Hallelujah. Spirit ithi nzaba umoya wamanga emlonyeni yawo, nzaba umoya wamanga emlonyeni yawo. Type Bible John chapter 1 verse 12. Umuntu ma esethe wezizwe lenkosi kuthiwa yabe ngasenguye lo zelo ngokwenyama, lo zelo ngokufisa kwesilisa lwesifazane, kodwa usezele ngani? Ngomoya. Uzela ngomoya wena. Xa ekhona ethi ngizalwa ngomoya, phakamisa isandla, awujikela istar xa uvuma, xa uzibona kufanele ukuthi intshumayelo le ayise powerful sermon, throw a star ngegama likaJesu. Phakamisela ubuso bakho njengamanje enkosini. Wekele pride, lalele kahle uJehova. Kambe ngisasendleleni kaNkulunkulu na? Kambe ngisakholwa ngumoya kaNkulunkulu na? Kambe lokho engikwenzayo ngikuthunywa kuJehova na? Last scripture, Acts chapter 1 verse number 8. Chapter 1 verse 8. Acts. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, to the ends of the earth. Ngelinye lamalanga ngizachumayela ngale verse ekhuthaza abantu bahambe beyochumayela. Kodwa lithi iBhayibheli lingamkela uMongcwele lizaba lamandla okushumayela. Wena lamandla okwenzani wena? Awakho ngakunyeya, awakho ngakuthukana, awakho ngakuprofita. Lithi iBhayibheli witnessing. Is prophesying witnessing? Is what you are doing witnessing? Because it delivers the healing, the package. Hallelujah. Kwi package esinikezwayo kuthona lo okholwayo, lezi izimanga ziyamlandela. Wena usuthanda zenze izimanga mthokotho, philela izimanga mthokotho. Mawusiya kumidwi ufuna izimanga, ku Sunday service ufuna izimanga, uyafundisa nilizwe. Ngene inkonzo ekuseni iyachayisa ngo3 ntambama, kuthunyayela isermon ye 30 minutes. Kwa sayiwa i-deliverance and prophecy 8 hours. Bayakhula nina abantu ekumazini uJehova, ngoba iprofesi kayisenzi sibe mazi uJehova, isitshela ngalokho okwedluleyo mhlawumbe lokulutshwana okuzayo. Ngoba abaningi vele iprofesi yenu ngeke kusitshela into ezadlulayo, kodwa ngale sikhuluma into ezizayo at least better. Isaiah prophesy into eyenzala 400 years later, kazalwa indodana. We're now busy. I'm seeing a witch. Come on, I'm seeing somebody with the name J-O-E. Come on, is there anyone like that? So I'm hearing a number. You're calling numbers. Hey, are you building the kingdom of God with the numbers, Wayne? Are you building the kingdom of God? Hallelujah. Angilwi lawe no. Ufela mkhulumi nawe. Uzawuthi usola kakhulu ngoba sokondane now. But I'm asking myself, are you building the kingdom of God? And I repeat, hallelujah. Sengani ungamukela umoya kaNkulunkulu. Uzihlole from today. Uzikhangela isichayisise. Ubone ukuthi kambe engikwenzayo yikho na. Igameni likaJesu mhlobo othandekayo. Ngithe ngiyafundisa angichumayeli. Angazi ngokufundisekile
angazi kuzwakele, angazi ubuyizile le ndaba. Mawulombuzo jikela umbuzo wakho, mawujikela umbuzo wakho ngelinye lamalanga sizokuphendula. We are just a phone call away to answer your question. We are just a phone call away to answer with the scriptures. Vele masingagxili entweni engalalizwi phakathi. Masihamba ngelizwi uthiwa uJesu lanxa wayeselingwa uSathane wanqoba ngelizwi. Wena wayunqoba ngokuzijustify. Wayefuna ukujustify. Wayefuna ukuthi uzimele ngenkulumo yakho. Wayefuna ukusekhonda ngamazwi angala scripture phakathi. Why? Wayefuna ukuyathatha one scripture in the Bible ugijime ngayo engalala ama supporting scriptures. Misquoted scripture. Why? Asikhole umoya. Silandele umoya. Asikhuleke nini. Baba wethu lo Jehova omangalisayo. Baba wenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Baba siyakhuleka namhlanje la ngalesi sikhathi. Naba abantu abakho balizwile izwi lakho. Bakuzwile ukukhuluma kwakho. Bakuzwile ukukhuza kwakho. Bakuzwile wena moya ongcwele. Mina uqobo lwami ngingeke ngizwakale. Mina uqobo lwami ngingeke ngikhulume lutho. Ngeke ngayitshintsha impilo zabantu bakho. Nkulunkulu ngiyacela egameni lika Jesu waseNazaretha. Nkulunkulu ophakemeyo, wena omdala wezinsuku, siwovula amandla wonke, siyafisa ukuholwa ngumakho engcwele. Masingazicabangele emsebenzini wakho. Makungabi ngengqondo yethu evangelini lakho. Jehova makungabi nge-experience ngoba sesake sakwenza. Jehova makube ngamandla akho ngegama lika Jesu ophilayo. Jehova kungcono ukuba sihlale sinomoya oyingcwele kulokuba sihlale nebandla eligcwele abantu abangazi lutho. Jehova siyathandaza sengathi ungavula indlebe zikamoya, uvula amehlo kamoya, uvule ingqondo kamoya kubantu abakho bonke one by one ngegama elenkosi yethu Jesu Kristu. Inkosi nomsindisi wethu pray. Siyabonga moya engcwele. Yazi sekwenzakele. Moya ongcwele take over right now. Moya ongcwele take control right now. Moya ongcwele take over right now. Siyala ukubusa kwemimoya. Siyala ukubusa kwamandla obumnyama. Siyala amathunzi obumnyama. Siyala imimoya ethumba imicabango. Siyala imimoya evalela abantu abakho bangalizwa izwi lakho. Evalela i-understanding kamoya. Jehova abantu abakho bagijima ngokungayisikho. Jehova kulapho kumele baye khona umoya oyingcwele kabasamuzwa. Jehova sekungani izinsuku zeSodoma leGomora. Jehova abantu abakho bathathwa nodumo olungayisilo egameni lika Jesu ophilayo. Ey'nsukwini zokugcina esiphila kuzo, Nkosi yami amandla ngiyathandaza. Dala umehluko empilweni zethu in the name of Jesus Christ. Masanelisa ukukukhonza emoyeni laseqinisweni. Masanelisa ukukukhonza ngendlela ngegama elenkosi yethu Jesu Kristu. Nkosi nomsindisi wethu pray. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu emuhle alenzele kahle, aliphakamisele, adala umehluko emakhayeni, adala umehluko emsebenzini. Khuluma ukuphumelela. Umoya ongcwele makangene entweni oyibamba ngezandla zakho. Khuluma amandla ezulu empilweni yakho. Khuluma amandla ezulu kubantu abakho. Khuluma employment to those who are not employed. Ngegama lika Jesu, I declare breakthrough upon you all. For those who want to receive Jesus as a personal savior, right now this is the opportunity. I declare a release emandleni kaSathane. Mayonke ubumnyama kubambileyo ingabi sakubamba fruit in the name of the living Jesus Christ. Obechumayela umfundisi uElncube, senior pastor Assembly of Grace International Ministries. Sikhona South Africa eHillbrow, sikhona koBulawayo ku Main Street no 12th Avenue. Lapho singelela khona eDakwa Tires, konzingena ngo9 ekuseni siyophuma ngo1:30. Kanti ke sikhona eSigodini Center khona ngale futhi emathebeleni kweleZimbabwe. Inkonzo iyangena lapha ke futhi kanti mawufisa ukuthi understand kabanzi siyakunikeza inamba njengoba uyayibona nasi ngaphansi inamba khona lapho. Kanti futhi again sibonga kakhulu ithuba lakho elokuthi wena uhambe wasibukela wasilalela. Makudingeka awuphosele istar lapha ke ujikela istar kungaba mnandi. Kanti mawuvuma jikela icomment yakho, mawulombuzo ubuze sizanele sithi siphendule njalo ngelinye lamalanga size le mfundiso mhlawumbe eqondana lalokho mhlawumbe ongabufisa ukuthi sikhulume ngakho. Inombolo yocingo nxa ufisa ukusithinta ngu 0779 246
087. Kanti-ke abaphandle kwelizwe eleZimbabwe uyanelisa ukuthi ufake i-code +263 779 246 087. Asidibane esitaladeni ujabulile uholwa ngumoya, asidibane emoteni uholwa ngumoya, asidibane ekhaya ezulwini uholwe ngumoya, asidibane enkonzweni uholwa ngumoya, asihlangane ku WhatsApp, asihlangane ku Facebook, asihlangane ku X, asihlangane ku Instagram, asihlangane ku TikTok. Egameni likaJesu mhlobo othandekayo, ungangena kuma-socials wonke la uyasithola njenge-Assembly of Grace. You ask your question, you like our videos there. Zikhona ezinye intshumayelo nawe ongazibenefitha phakathi kweviki. Singakaze sithi thina-ke asidibane njalo ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo.